I pozdravite me s ovom klipu danas ću vam pokazati kako da izmislite neki program ili igricu sa vašeg kompjutera. Ali ne sa desktop-a nego s kompjutera. To znači bukvalno informatički kako sa kompjutera. Sve što trebate jeste da uđete u start, kontrola panel i add reload programs. Ovo više ne treba zatvorit ćemo. To je jako lako, ako na primjer želite izmisliti lupa, ovo piše Ari i ovo šure, to nisam jevac ili nego sam šta je ovo, kliknete yes. Možda sada čekamo da izvrše taj program u igricu. Evo ga, puni se. Znači treba sačekati i pauzirati stvari, jer baš ono puno treba da se napuni pa. I eto, to je to, znači vidite da nemate tog programa nigdje ovdje, znači to je Sony Vegas. To je to. Hvala što ste gledali ovaj klip, lajkate, šerite i naravno, to je to.